dragi gledalci. Mi smo ovde zbog vas. Pogledajte u narednih pola sata priloge u emisiji Šta ima iz kulture, muzike, turizma i ostalih zanimljivosti. Predstavit će vam promociju muzičke grupe Stare kuke iz Inđije, vajara Jovu Petujevića, potpisivanje sporazuma turističke organizacije Beograda i Herceg Novog uz prisustvom žuretkinja. Nadam se da ste uživali. Do sledećeg viđenja. Ništa, dobroveče svim gledalcima našim. Pozdravljam vas ispred benda Stare kuke iz Inđije. Evo danas, u stvari večera se družim u klubu Cinerman u Beogradu. Očekujem da će biti sjajno veče. Bend Stare kuke svira već duži niz godina, zato se zovemo Stare kuke. Nismo mi baš toliko matori, ali zbog ovoga staža u muzici izabrali smo to ime. Bend Stare kuke sviraju rock, blues, hard rock, tu varijantu. Imamo dosta cover songova. Prošle godine, krajem prošle godine smo izdali svoj prvi album, Mohikanci moji, u izdanju Rock'n'Roll Recordsa. Ovim putem je teo da pozdravim prisutne Baneta Loknera i Peđu Jovanovića koji su nam mnogo pomogli u realizaciji tog albuma. A sve naše gledalce bih hteo da im kažem da obavezno preslušaju i čuju album Mohikanci moji, neće biti razočarani. Pravi, dobar rock and blues album, nema greške. Večeras u Cinemanu imamo jedan jako zanimljiv događaj, koncert sastava Stare kuke iz Inđije, koji ujedno predstavlja i beogradsku koncertnu promociju albuma Mohikanci moji. Stare kuke su bend koji postoje već neko vreme, etablirani su i kao cover i kao bend autorski, izvode jednu varijantu ritma i bluza sa naglaskom na classic rock. Na repertoaru imaju jako puno kompozicija, što svojih, što tuđih. U Sremu i u celoj Vojvodini su već dugi niz godina etablirani kao poznati cover band. Sada se predstavljaju poslednjih godinu, dve i kao autorski, između ostalog. I verujem da će publika koja je tu u Cinermanu, koja uvek prati ova dešavanja vikendom, na jako pozitivnu reakciju naići kad budu čula ovaj band. Ništa, evo, Stare kuke, band iz Inđije, sviramo blues rock, promovišemo prvi album Mohikanci moji, ovde u ovom lepom klubu Cinerman u Beogradu. Ljudi se polako skupljaju, mislim da ćemo imati dobru svirku večeras. Eto, to je to. Ne znam šta drugo da kažem. Mi smo dugo godina sviramo zajedno, sviramo blues rock, cover materijal, imamo puno obrada i onda smo posle, eto, mnogo godina sviranja rešili da izdamo album za RNR Records i ovom prilikom se zahvaljujem Banetu Lokneru i Peđi Jovanoviću na ukazanom poverenju. Nadam se da smo opravdali poverenje i eto, to je to. Album koji nosi naziv Mohikanci moji snimali smo u septembru 2017. godine. Album je snimljen na više lokacija, tako da kažem, u 3 različita studija. Zadovoljni smo materijalom kako je izašlo. Što se tiče zvuka, to je neki zdrav blues rock. Ono što nas ističe jeste u stvari ta živa svirka koja je prilično energična. Tu se nekako svi unosimo i predajemo se tom trenutku dok smo na bini zajedno. Tako i nastaju naše stvari, džemovanjem na probama, uklapamo, eksperimentišemo i dobijamo to što želimo u stvari. Jel se čujemo? Dragi prijatelji, dobroveče i dobrodošli u klub Cinerman na koncertnu promociju albuma sastava iz Inđije Stare kuke koji se zove Mohikanci moji. Svi vi koji ne znate imat ćete priliku se upoznati s jednim sjajnim bendom koji je u zapadnom Sremu i Inđiji poznat kao opasan cover band, to već godinama, ali po meni je vrlo značajan autorski band. Oni sviraju jednu varijantu kombinacije blues roka, klasik roka i bluza. I prvi deo repertoara odsvirat će vam autorski materijal, a kasnije će svirati i kavere. Ja verujem da kad ih budete čuli, htećete još puno puta kasnije da ih čujete još po koji put. Šikac dođi na scenu, upoznaćete sjajne momke
Skenđa za basom, Vlada bubnjevi, Bogdan za gitarom i Šikac još jedan vokal. Stare kuke! Vražja kola voza, čarobnjak iz Oza, i kao bolje će nam biti, umijatsko vino piti, izdržali svašta, Vizardova mašta, velika je bila, ali šegrt ima stila. Večan narod, Mohikanci moji, gdje života nema, ni smrt ne postoji, ni smrt ne postoji. Vražja kola voza, čarobnjak iz Oza, i kao bolje će nam biti, unijatsko vino piti, izdržali svašta, Vizardova mašta, velika je bila, ali šegrt ima stila. Mi smo večan narod, Mohikanci moji, gdje života nema, ni smrt ne postoji, jer mi smo večan narod, Mohikanci moji, gdje života nema, ni smrt ne postoji, ni smrt ne postoji. Večan narod, Mohikanci moji, gdje života nema, ni smrt ne postoji. Mi smo večan narod, o Mohikanci moji, gdje života nema, ni smrt ne postoji. Ja sam vajar Jovo Petijević, navodno poznat, a poznat verovatno zato što sam do sada otvorio oko 100 samostalnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Otvorio sam prisustveno 30 kolektivnih izložbi i imam 23 postavljena zvanična spomenika. Od tih spomenika jeste ovaj jedan putujući glumac. Inspiracija je bila Joakim Vujić. Kroz ovu skadarliju je prošlo 35 putujućih glumaca. Njihov zadatak je bio, to je u stvari prvo pozorište.
Oni su išli od kafane do kafane i recitovali poeziju, Zmajevu, bilo koju, i oni su u stvari bili jako poznati. Od svih tih putićih glumaca ostao je samo jedan još uvek. I ja sam dobio zadatak, bio neki konkurs preko, bio je Bakočević gradonačelnik, bio je konkurs i mene su primili, ja sam uradio studiju i konačno uradio ovu skulpturu. Ova skulptura jeste urađena u hrastu, ali bila je malo propala, pa ja bi ovom prilikom pohvalio Republički zavod za zaštitu spomenika i kulture, što je on jednog dana odavde odnio. Ja sam mislio da su je odnijeli negde da je bace, međutim, oni su izvršili restauraciju i ona je jednim specijalnim lako zaštićena i ono može sad 70 godina da bude zaštićena i vani. Ona u stvari za mene predstavlja neki kontakt sa ovom Skadarlijom. Ona jeste urađena u tom stilu duhovnosti, ove patine, ove kaldrme. Momentalno, eto, mene svi pitaju u prolazu šta radim. Pa znate šta, ja punih 24 godine pratim olimpijske igre, čak sam uradio jednu kuglu od 12 tona koja trebala biti poklonjena Atini, ali je završena Kološinu. Ove godine došao sam na jednu divnu ideju, a to je u stvari da uradim 206 kugli u Tisi, jer učestvuje na olimpijadi u Tokiju 206 zemalja. Znači svaka zemlja će biti zastupljena sa kuglom. I nije čudno što ove ekskurzije koje se šetaju danas po ovoj Skadarliji, Japanaca odlaze u Teslin muzej. Zašto? Mi ne znamo, ali Tesla je kult ličnosti u Japanu. Tako, ja sam postavio 23 spomenika, ovo je jedan među prvima u Skadarliji i ovaj gospodin ovde, malo prosvjeti, a bolje izgleda od mene, on je kumovao tom putujućem glumcu, on je rekao ovde ćemo ga postaviti. Ja sam to ispoštovao i mislim, taj spomenik, pazite, on je izašao u list 24, imao jednu rubriku na naslovnoj strani, spomenik dana. I meni je bio, ja sam taj dan bio presrećan, sretan da je moj spomenik izjednačen i sa Meštrovićem i sa Roksandićem, Rosandićem, sa svima. Znači, znate šta, mi umetnici smo osjetljivi i to nam mnogo znači. I danas sam došao, eto, slučajno su nabasali na mene, streli smo se, tako je usud htio sudbina i tako je isto profesor Elčić napravio jedan film mene o kugli, tako da je taj film dobio 2 međunarodne nagrade, tako da ja se nekako, meni se to sve uklopilo. Olimpijske igre, kugla, sunce, Japan. I zaista se ozbiljno spremam za ovu izložbu. Eto. Imaćete sad ono putovanja više i kraj divni moj zavičaj. A gled i na mjeseca sjaj što obasjava kraj.
ja bih rekao, dugo očekivanog sporazuma između Turističke organizacije Herceg Novog i Turističke organizacije Beograda. Mislim da su razlozi očigledni i da njih ne treba posebno trošiti vreme. Naime, povezivanje čitavog regiona u jedan jedinstveni turistički prostor, odnosno u jedinstvenu turističku ponudu je proteklih nekoliko godina postalo ne samo značajno za odnose svih naših zemalja, jeste, već je postalo značajno i zbog takozvanih trećih, naročito prekomorskih tržišta. Proteklih nekoliko godina svedoci smo da upravo u ovom regionu raste broj gostiju. Kada govorimo o dalekim ili prekomorskim tržištima, neophodno je dalje i bliže povezivanje čitavog regiona u jedinstvenu turističku destinaciju ili ono bar komplementarnu turističku ponudu koja bi omogućila da privučemo veći broj gostiju. Prvo što vam svima, ili naravno pada na pamet do Beograda i Kina. Dalje, ono što je takođe značajno, mi na ovaj način i, hajde kažemo, ozvaničavamo odnose koji postoje u turizmu, ali generalno između crnogorskog grada Herceg Novog na obali i beogradskog kontinentalnog, odnosno srpskog kontinentalnog Beograda. Mnogi kažu da Beograd jeste kapija ovog dela Evrope, jugoistočne Evrope i potpuno je normalno i prirodno da i jedni i drugi razvijemo odnose koji su, rekao bih, i svih ovih godina bili više nego bliski. Vi znate da veliki broj naših sugrađana, kad govorimo o Beogradu, leto provodi upravo na Herceg-Novskoj rivijeri, kako smo bar mi nekad zvali, možda ja sad vraćam taj termin ponovo, nekad se tamo išlo i vozi. Ali suština je da i veliki broj građana Crne Gore, ali i ovog dela Crne Gore dolazi u Beograd, često. Kako bismo sistematizovali sve ovo o čemu govorim, mi smo se odlučili da ćemo danas potpisati ovaj sporazum, dugo o njemu dogovarali i tražili, to nije opravdanje, već želim da se pohvalim, jedni i drugi tražili dobar termin. Dakle, pre svega želim dobrodošlicu prijateljima iz Herceg Novog. Mi ćemo ponovo po tradiciji imati i defile mažoretkinja koje će proći Knez Mihajlovom ulicom. Nadamo se da ćemo ponovo još jednom skrenuti pažnju Beograđana na Herceg Novi, jer ovo je opet i u ovom regionu najveće tržište. Nas u Beogradu ima negdje otprilike oko 2 miliona i mi jesmo najveće tržište, ali nekako sa posebnim značajem gledamo upravo na Herceg Novi, jer govorim u ime svoje generacije, ima neko posebno mesto od svih nas. Još jednom, dobrodošli prijatelji Herceg Novog, kolege, dobrodošli i hvala vam što ćete prisustvovati u ovom činu i izvolite. Hvala. Poštovanje svima, bolje vas našli. Želio bih da iskaže veliko zadovoljstvo u ime turističke organizacije Herceg Novi, u ime grada Herceg Novog, sa potpisivanjem ovoga protokola o saradnji. To je jedna veoma važna stvar za turističku organizaciju Herceg Novog i turističku organizaciju Beograda i postoji veliki potencijal u stvaranju međusobne saradnje. Ovo je potvrda o jednoj prijateljskoj vezi i dobro i dosadašnjoj saradnji koju želimo da unapredimo i u budućnosti i da postoji potencijal u turizmu, u umjetnosti, u kulturi, u organizaciji zajedničkih manifestacija, recimo zimi u Beogradu, ljeti u Herceg Novom, kao što je primjer Sea Dance i Exit festival u Novom Sadu. Tako da nadam se uspješnoj saradnji i hvala. Ja sam
jedan. Prepustili se, ovdje. Bravo,
Evo, želim prije svega da izrazim zadovoljstvo posjetom ovdje u Beogradu. Želim da kažem da je ovo naša uzvratna posjeta, obzirom na to da smo ove godine imali Dane Beograda u Herceg Novom u okviru našeg praznika Mimoze. Dogovor je tada bio da Herceg Novi napravi uzvratnu posjetu, odnosno predstavi se Beogradu, tako da smo danas mi ovdje i zaista izražavam zadovoljstvo, obzirom na to da je Beograd danas, odnosno ovih dana, i domaćin Final Fora Evrolige. Veliki je broj ljudi koji su u Beogradu prethodnih dana, odnosno ovog vikenda kada je i naša, da kažem, ceremonija, odnosno predstavljanja turističke ponude Herceg Novog ovdje u Beogradu. Želim da kažem da je tokom prethodne godine negdje oko 90.000 Beograđana, odnosno 2017. ostvarilo boravak u našem gradu, tako da ne stoji priča da su Beograđani se preselili u Grčku. Svi su oni i dalje, da kažem, vezani, pošto postoje tradicionalno dobri i prijateljski odnosi između Beograda i Herceg Novog. Svi Beograđani se u Herceg Novom osjećaju kao kod svoje kuće. Tako je bilo, tako će uvijek i biti. I ovo što smo mi danas ovdje zajedno sa predstavnicima turističke organizacije grada Beograda, odnosno direktori turističkih organizacija grada Beograda i turističke organizacije grada Herceg Novog potpisali sporazum o saradnji, samo je potvrda tih dobrih odnosa, prijateljskih odnosa i relacija, da zajednički u narednom periodu sarađujemo, da zajednički u narednom periodu na dostojan način predstavljamo i grad Herceg Novi i grad Beograd na zadovoljstvo i jedne i druge strane.